Kublai Pibaro, kani kalong ka jingpen tip kabawan lingba jongka Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS kakhot application ya baro kinong snong jongka Meghalaya ban pendap ya kini ki post hapo ka Block Mission Management Unit BMMU ki post kilong kumni kabaningkong kadai ka Block Project Manager Startup Village Entrepreneurship Program ki number of posts kilong Nagaru region Artali bat Nakasi region Southerly pe men kalong live kuna ajar shibanai kapus number kadai ka project executive farm livelihood promotion lani PEFLP ki post kilong Nagaru region kadon Southerly Nakasi omdan teka jingseu kalong live huai hajar arspa shibanai nata ka post kadam balai kadai block accountant Nagaru region kidon Southerly, Nakasi region kidon Rutuli ki post, bat kajing siu kan long lai puai hajar, arspa hakashi banai, nang ta ka post nombor sau, kadai ka block MIS coordinator, Nagaru region Nyautali ki post, bat Nakasi region Rutuli ki post, bat kajing siu kan long arpon ru hajar hakashi banai. Kibab kwa ban apply, kila ban apply online, na ka msrls.nic.in, bat kelas date ban submit ya ke application kalong hakakat santarik September arah cara arpusan bat kinu ki bakwa ban apply kini ke post pila ban boleh nak tuka advertisement na mentaki eligibility bat ki qualification bat rugi kriteria na mentaki ke post pila ban check ya ka link hapo description box na mentaki ni ki post. God bless you one.